Untuk hati kita semua, apakah hari ini melibatkan anak-anak muda yang sedang So sehingga tahun saya dah berada dalam industri muzik for it's already, it has been 14 years, beautiful years, insyaAllah. Simpan je. Alright, thank you. Anyone else would like to share how they manage the time? Tak ada dah, 2 orang je. Okay, tak apa, no problem. Alright, so I think can we see many students are stressed? Yes, okay. Yang disini, apa khabar semua? Yang apa yang terjadi yang paling nak kita? sama-sama. Silakan video sebab